Иги ялын персаваныш. Комсомольский районинчи шурут тада шурут нурыс шинеземжин тенех культуры вуджахи ялгышма вышле. Шини клуба ялзене адаландармалы патшалық программе бекелі жүлінді вайшы. Эшсем менле буныбе Алиса Александрова балашыры. Малдынхи культуры журтне кивелзе юхыннаран ширим жулкаялла хопна. Он жухнех вырында артистсене шурут школе хэнхютине ильне де паянхи гунченех репетицизем уявзем унда иртня. Шине клуба элихи школ вырынен жедваща. Шу уйхин пірремішінже пушлана эшсен педемешле хаге вон 20 миллион тенге яғын. Паянхи гундельне иги гутлы журда хабартна, тыррине витне, канализация, шив, газ кертне. Перзамахпа мен бур эжен утмобилик процентне туна. Эшсем ергелі бұрашы, срокпа элгерзе бұрат бұр. Халек электроснабжение ба ишлеме пушлат бұр. Кежек штукатурзем эже бұжыне шавхужырақ чүрежізіне лартма палартна. Тебір бригады вара клуб таврашне тербей илем күрес енебе ішлеме бұшлана. Шене жұртра хотлы да шуды пүлімзем бұлеш, кундах вулавзалі де вырнажа. Малданах кунда шырвын вадышын вырнашмалық зал ергелешін болна. Строительзем варах жалды пайнеде узы гурза, тебір шырым вадышын вырнашмалық балкон думазыння. Шыне клуб шуржен проектже пиде хайне евер. Тебір жүхне ирден жүрензем кунда мен буласыне чарынзақ тепчеші. Теші строительзем. Ялда пурнаганземде хайзен савынышне пыдармашы. Ибер яланах шак клуб мле стройка мле май болғынене келсе курат бір, поқат бір, савынат бір, строительзембе калашат бір. Фундамент ран бұшлаза, пирин күші мүнже, шак кіске бұғытыра, шагымбе клуб пулзаларжы. Шурут ялдырығынжи пулдарулық ұшқанеземде шыне жұрда керзе вырна жаса чыдым зыррынғы деші. Пирин шак ялдырығынжи, шак клубра бұны секции, бұны кружок ішлет. Бізем кушинже пирин шүлгеме ансамбль, шанбегех шығал эстрада ансамбле, жазем балли смахран драм кружок, шак клуба худайырзасын, чынчынақта мероприятизем нумайланаса и бір шансақтырат бар. Клуба раштаву үйгенже туза бедермелі. Строительзем шыне жылшен, хайзен умнелартна телеве пурнышлама жандараща. Чавашен галарым вале Алиса Александрова, Екатерина Ангалакова.